Koliki je značaj preventive u humanoj medicini najbolje govori podatak da su sve velike osiguravajuće kompanije uvele obavezne godišnje ili polugodišnje sistematske preglede za svoje osiguranike kako bi u što ranijoj fazi primetili zdravstveni problem i sprečili velike troškove zakasnelog lečenja. Trend je sve zastupljeniji i u veterinarskoj medicini, tako da postoje različiti vidovi zdravstvenog osiguranja i za kućne ljubimce. Princip je isti kao i kod ljudi, znači sve se u stvari zasniva na toj preventivnoj zaštiti. Kada pričamo o preventivnoj zaštiti kućnih ljubimaca, tu ne mislimo samo na redovne godišnje vakcinacije protiv zaraznih bolesti koje su neophodne, već i na redovnu zaštitu od spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Do ne tako davno ova zaštita je bila jednostavna. Vlasnici su jednostavno nekim praškastim sredstvom posuli ljubimca i tako ga za neko vreme zaštitili od buva i krpelja. Danas je ta situacija potpuno drugačija. Sve je veći broj spoljašnjih takozvanih ektoparazita koji mogu ozbiljno da ugroze zdravlje kućnih ljubimaca, ne toliko samim svojim prisustvom na životinje, koliko time što mogu da prenesu našim ljubimcima veoma ozbiljna oboljenja. Na prvom mestu se to nalaze buve, za koje mi svi znamo da su jako iritantne i da svojim ujedom izazivaju bol kod naših ljubimaca, ali pored toga one prilikom ujeda prenose i crevne parazite, Dipilidium caninum, koji može da izazove, naročito kod mladih pasa, veoma ozbiljne zdravstvene probleme. Nije retkost da se vlasnici žale na prisustvo unutrašnjih parazita i posle tretmana ljubimca. To se upravo dešava onda kada pas nije tretiran istovremeno i protiv spoljašnjih parazita. Najefikasnijim su se pokazali preparati na bazi imidakloprida, zato što je to supstanca koja jako brzo i efikasno ubija kako odrasle buve na samoj životinji, tako i larvene oblike koje se nalaze u okruženju naših ljubimaca. Drugi, isto tako poznati spoljašnji parazit, jeste krpelj, koji sem toga što se hrani krvlju naših ljubimaca, prenosi i uzročnike veoma ozbiljnih oboljenja. Najčešće dijagnostikovano oboljenje u našim krajima jeste babezioza, ranije nazivana piroplazmozom. Uzročnik ovog oboljenja se razmnožava u crvenim krvnim zrncima pasa, takozvanim eritrocitima, i može u veoma kratkom vremenskom periodu da izazove ozbiljne zdravstvene probleme, pa čak i ugonuće ukoliko se ne odreaguje na vreme. U tom smislu je preventivna zaštita ovde od izuzetnog značaja. Ona podrazumeva da se koriste preparati koji će sprečavati uopšte da krpelj dođe u kontakt sa psom. Znači imaju to takozvano odbijajuće, odnosno repelentno dejstvo, i to su najefikasniji preparati koji sadrže supstance permetrin i flumestrin u sebi. Pored buva i krpelja, naše ljubimce napadaju i komarci. Komarci prenose larvu srčanog crva koja se razvije u odrasli oblik i nastanjuje plućne arterije, pa čak i samo srce zaraženog psa. Bolest je veoma opasna ukoliko se ne terapira na vreme i neretko ima fatalan ishod. Nažalost, ni tu nije kraj. Postoji još jedno oboljenje, lešmanioza, koje je isto sve zastupljenije u našoj zemlji. Ovo oboljenje prenose sićušni insekti, kojih za sada najvećem broju ima u primorskim kraljevima. Ali zašto su oni značajni za nas? Zato što sve veći broj vlasnika vodi svoje ljubimce sa sobom na odmor u te primorske kraljeve, Crna Gora, Italija, Grčka, i ukoliko se ne zaštite psi, može se desiti da se vratite s odmora sa obolelim ljubimcem. Lešmanioza je posebno opasna zato što predstavlja zoonozu, što znači da se može preneti sa životinja i na ljude, i oboleli pas se terapira do kraja života i ishod nije najsrećniji. Znači često se završava uginućem ovo oboljenje. Nije sve tako crno za naše ljubimce. Rešenje je u preventivnoj zaštiti. To podrazumeva da se koristi redovno zaštita protiv svih tih spoljašnjih parazita, da mi pokušamo da sprečimo da oni uopšte dođu u kontakt sa našim kućnim ljubimcima. Sad, kako to postići? To se postiže redovnom upotrebom preparata koji imaju ta repelentna, odnosno odbijajuća svojstva.
Najpoznatije supstance koje se nalaze u ovim preparatima jesu flumetrin i permetrin. One znači deluju tako što odbijaju komarce, krpelje i te papadaće. Znači sprečavaju da uopšte oni dođu u kontakt sa psom, da ubodu psa i sprečavaju mogućnost prenošenja tih opasnih oboljenja na pse. Jednostavna upotreba i visok stepen efikasnosti preparata koji služe za preventivnu zaštitu od spoljašnjih i unutrašnjih parazita pasa i mačaka, pa i ostalih ljubimaca, glavne su preporuke da ih redovno koristite. Sprečavanje kontakta vašeg ljubimca i parazita, odnosno prenosioca parazita, je od izuzetne važnosti. U suprotnom, cena jedne terapije daleko će nadmašiti cenu zaštite. Terapije su uglavnom dugotrajne, pa vam sasvim mirne savesti preporučujemo preventivno korišćenje preparata koji neće dozvoliti možda fatalni kontakt.